Mwiriweho neza nshuti bavandimwe bakunzi b'amakuru n'ibiganiro byacu kuri Saheli TV. Imana ibahe umugisha. Tugarutse kandi kongera kubagezaho amakuru n'ibiganiro byacu muri uyu mwanya byiriwe bivugwa mu mpande hirya no hino ku isi. Duhereye rero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi hiriwe havugwa imishyikirano hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya RDC. Ikindi kiri kuvugwa ni imirwano ikomeye iri guhuza Wazalendo n'ingabo za FARDC ndetse na M23 mu mujyi wa Walikale kuva ku wa gatandatu no ku cyumweru kugera tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4. Imirwano iracyakomeje hagati ya M23 n'ingabo za Wazalendo. Ntago bahwemye gukozanyaho, biracyakomeye, baracyakozanyaho. Ntimujye kure nyakiramajwi yanyu rero twongere tubagezeho amakuru n'ibiganiro byacu. Turagushimira wowe udahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Imana iguha umugisha. Twihanganishije umuntu wese ufite ikibazo mu buryo butandukanye, tumubwira tuti komera, Imana muri kumwe. Reka rero amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki kivugwa muri iki gihugu cya Kongo? Igihugu cya Kongo kimaze igihe cyumvikanamo intambara y'inyeshyamba za M23 zirwana n'ingabo za RDC zifatanije n'izindi ngabo zigiye zitandukanye, harimo ingabo za Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu ngubu haravugwa ko haba harimo n'ingabo z'Ababiligi zaje gufasha iki gihugu cya Kongo. Ni ibiki rero bikomeje kuvugwa muri iki gihugu cya Kongo? Kuri uyu munsi wa none haravugwa imishyikirano hagati y'igisirikare cya Kongo n'ingabo za M23. Ni mu gihe kandi abantu bakomeye mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bavuga rikijyana, batangaje ko bakomeje kuvugana n'ingabo za M23. Ku ruhande rumwe bemeza ko bashaka guhurira i Doha muri Katari. Aho ngaho ngo niho ibyo biganiro bishaka kuzabera hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23. Aba kandi babitangaje nyuma y'uko bavuga ko mu minsi itambutse Felix Tshisekedi aherutse guhura na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, nabo bagahurira muri Katari bakaganira ku bijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravaho kandi uko byagenda kose ibyari byarabaye agatereranzamba, ibyari byarananiranye, ahari kuri ubu umuti wabo ugiye kuboneka, mu gihe kandi aba bombi baba bemeye kwicara ku meza y'ibiganiro, bakongera bagatahiriza umugozi umwe, bagasenyera umugozi umwe, bakubaka igihugu cyababyaye. Ese iyi mishyikirano koko izaba, cyangwa byaba ari nka bya bindi bavuga ngo bimeze nk'amahembe y'imbwa? Reka tutegereze turebe uko bizagenda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Walikale kandi hongeye kuvugwa imirwano itoroshye iri guhuza ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za M23. Amakuru akavuga ko ku ruhande rwa M23 hamaze gupfa abasirikare barenga 17, naho ku ruhande rwa Wazalendo n'igisirikare cya Kongo ngo barenga 70 bamaze kwasiga ubuzima. Ariko kandi ni imirwano yatangiye ku munsi wo kuwa 5 mu cyumweru gitambutse, ndetse basibira umunsi umwe wo kuwa 6 ku cyumweru, barongera baracakirana karahava. Ababirebera hafi bavuga ko ingabo za Wazalendo arizo ziri gukomeza kugaba ibitero shuma ku ngabo za M23, maze M23 nayo ikirwanaho kugira ngo irebe ko yasubiza izi ngabo inyuma, ikabona umutekano
wo gukomeza yigarurira utundi duce dutandukanye. Biravuga ko uyu mujyi uri kuberamo imirwano itoroshye, aho hari kumvikanamo urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ndetse n'imbunda zoroheje. Bikavuga ko M23 ari iri gukoresha imbaraga mu buryo budasanzwe, kuko ikoresha ibibunda biremereye irasa kuri izi ngabo. Iyi mirwano kandi ntabwo iratanga agahenge, dore ko n'ubu tuvugana mu mujyi wa Walikale iyo mirwano ngo yaba ikomeje. Bamwe mu bategetsi bo muri Kongo barareba bagasanga ingabo za MONUSCO zikwiriye kongera zikagaruka zikajya mu duce tumwe turi kuberamo imirwano, kugira ngo zikomeze gucunga imitekano y'abaturage. Barareba bagasanga izi ngabo zigiye zidakoze akazi kazo nk'ibisanzwe, uwo mutekano w'abaturage waba urimo ugenda ujya habi kurushaho. Bagasaba ko iyi MONUSCO yakongera kugenda ikagenzura ibice byose biri kugenda biberamo intambara, kugira ngo abaturage be gukomeza guhohoterwa. Ubu kandi tuvugana M23 niyo ikomeje kugenzura ibice bimwe na bimwe bitandukanye byo muri Kivu y'Epfo. Naho imurenge ho haravugwa iki kandi? Abanyamurenge bo ngo bafashe umwanzuro wo gukomeza kwifatanya na M23, ngo ntibashaka kwitandukanya na M23, dore ko ngo bazamuye ibendera bakavuga bati Murenge Republic. Iryo bendera ryagiye ritambuka ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, aho byagiye bigaragara aba banyamurenge barizamuye. Uyu munsi kandi hakomeje gucaracara amafoto ndetse n'amajwi bivugwa ko Colonel Nanga yaba yitandukanije na M23, akavuga ko we yitandukanije na M23 adakeneye kongera kugumana n'uyu mutwe witwaza intwaro urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ni mu gihe kandi mu masaha make ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino byongeye kunyomoza izi nkuru, bikavuga ko ibi ari ibihuha byambaye ubusa. Ni mu itangazo M23 yasohoye ivuga ko ibyo byose byatambutse ku mbuga nkoranyambaga ari ibihuha atari byo. Ivuga ko kandi Colonel Nanga akiri kumwe n'izi ngabo za M23. Avuga ko abashyuje ayo makuru yakomeje gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibivugwa byose akaba avuga ko atari ukuri, ko bo bakomeje umugambi wabo wo kubohoza igihugu cyabo. Bagahamagarira abari hirya no hino bahunze kongera kugaruka mu gihugu cyabo, bagafatanya bakunga ubumwe, bakarwanya umwanzi kandi bakazatsinda. M23 ntiwema kuvuga ko ifite ibyiringiro ko urugamba iri kurwana izarutsinda, dore ko uko bwije n'uko bukeye bigarura bimwe mu bice bigize ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imijyi imwe n'imwe itandukanye bakaba aribo bayifite mu biganza byabo, ndetse n'imipaka itandukanye akaba aribo bayigenzura. Ibyo kandi bibaha icyizere, bagakomeza kurwana urugamba bizeye ko uko byagenda kose bazatsinda urugamba, maze bakabohora igihugu cyabo. Bakagira bati intambara twatangije tugomba kuyitsinda, kuko turi abene igihugu, icyo turwana turakizi. Ariko kandi ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bayobozi bakomeye bo barabona inzira y'ibiganiro ishoboka, kuko ariyo yakongera kugarura amahoro ku butaka bwa Kongo. Imiryango mpuzamahanga yo yaranumye nta kivuga kuri izi ntambara zikomeza kubera muri Kongo, ahubwo bimwe mu bihugu by'i Burayi byo birareba inyungu bivana kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo buvuga. Ni mu gihe kandi n'uvuze avuga ko igishoboka ari ibiganiro by'amahoro byagarura
amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo koko ibiganiro birashoboka, kandi ibiganiro bikozwe amahoro yakongera akagaruka ku butaka bwa Kongo, abanyekongo bakongera bakishyira bakizana. Ariko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo ntibubikozwa, kandi ibyo ntabwo bubyumva. Bo bavuga ko bazarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ariko kandi bamwe mu bategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bemeza ko uko byagenda kose ibiganiro biri gutegurwa muri Katari M23 nibyitabira hazavamo umusaruro. Biracyari mu ibanga, ariko hirya no hino bikomeje kuvugwa ko ku itariki 9 Nzeri uko byagenda kose bagomba guhurira muri ibi biganiro bakaganira. Tukaba tuzabamenyesha ibyavuyemo n'ibidukundira. Turabashimira ku makuru n'ibiganiro byacu mudahwema gutega amatwi. Imana ibahe umugisha, mugire umugoroba mwiza. Murakoze.